Šešum. Ponovo naši moraju pametno da odigraju. Šešum, opet lopta za Vujina i opet otvara prostor. Vrlo dobro Mitrović, ubacuje se na drugog pivota i otvara prostor Vujinu za 7. pogodak. Najefikasniji igrač naše reprezentacije. 27-25, 10 minuta do kraja, imamo još 40 sekundi igrača više, sada zaista ne smemo da dozvolimo da i 6. put na ovoj utakmici Slovenci dođu do gola kada imaju igrača manje. Bezjak. Prekršaj Toskića, gura Toskić Bezjaka, Ilić je uz Mačkovšeka. Gajić pa do Lencu, trčava Mačkovšek na pivot, opet je Zvižej sam. Neverovatno. Naivna igra naše odbrane, 27-26. Koliko smo samo golova primili sa igračem više. Šešum, imamo još samo 2 sekunde igrača više. Višak sada na krilnoj poziciji, bravo za Prodanovića. 28-26, 6. pogodak Prodanovića, brzi centar Slovenaca. Dobro su se naši vratili, igramo 6-0 jer je Slovenija kompletna. Opet je Zvižej sam. Sada nema prolaza. Sada nema prolaza. Tu je Darko Stanić. 28-26. Zaista naši igraju bolje u odbrani kad su Slovenci kompletni. Nelogično, ali praksa ove utakmice to potvrđuje. Muči se Stanić sa povredom. Nije mu lako, ali zaista briljantno brani. Opet ide do naše klupe da dobije pomoć Radulovića. Ako ovako nastavi, zaista će biti junak ove utakmice. Vujin, Prodanović, 8 minuta tačno do kraja. Šešum, Ilić. Ide Mitrović. Bravo za Mitrovića! I on je sada dobio udarac. Moraju Islanđani da zaustave igru. Ponovo udarac u rebra. Pokazuje im to i Marko Vujin. 29-26. Prvi put imamo 3 gola prednosti. Drugi gol za Mitrovića koji je imao zaista do sada briljantnu sezonu u Partizanu. Zamenio je Nenadića u drugom polovremenu na poziciji srednjeg i on je dobio udarac u rebro. 29-26. Mačkovšek pa Bezjak. Do Lenc. Bezjak. Prodanović, malo je falilo da ukrade. Loptu, neverovatno. Kakav gol je sada postigao Marguč. Prvi njegov gol. Ovo treba vidjeti na usporenom snimku. Kako je uspeo u bliži ugao da sprovede ovu loptu. Neverovatno. Majstorstvo, nema šta. Prvi gol za Marguča. 90. utakmica Stanića u dresu reprezentacije i on je 3 godine bio u Sloveniji u Velenju. Dakle, on dobro poznaje Slovence. Prodanović do Šešuma. Ide Mitrović. Opet u predelu vrata udarac, ali nema isključenja. Time-out traži Vuković. 24. minut, 2 gola prednosti za našu reprezentaciju i mnogo bolje igra naših, ali još je to daleko od gotovog. Potrebno je još mnogo koncentracije i truda da bi se došlo do izuzetno važne pobede. Ne znam šta će na penal, možda ga probiješ. Možda ga probiješ. Znači, jak višak, jako zaleti s ove strane. Učo, pomeri koliko možeš, trojku i četvorku. Toska, da penali, gledaj loptu Ošeleta isto. Nikad. Ako se digneš, gledaj Rajka tamo u čošku. Ajde, nemoj da izađu da ne proseku loptu. Meni baci. Ajde, isto, Srbija! Čuli ste dogovor naših rukometaša sa selektorom Veselinom Vukovićem pred ovaj napad. Evo vidite kako Nikčević bodri mladog Dragaša. Ovo su sad već kadrovi iz prvog polovremena. Malo režiser meša prvo i drugo polovreme, ali nije bitno. Da vidimo da li će se ispoštovati taj dogovor. Menjaju Slovenci, igraju 5-1, igraju na Mitrovića, Flastera. Sada treba iskoristiti taj prostor u njihovoj odbrani. Ide Šešum, pa to je odbrana iz golmanskog prostora. Neverovatno, zašto sada deveterac? Sećate se onih brojnih sedmeraca za Sloveniju kada je naš igrač bio samo jednom nogom u
golmanskom prostoru. Vujin, Šešum, Toskić. Bravo za Alema Toskića. Drugi gol Alema Toskića. Vodimo sad 3 razlike. Lopta za Bezjaka. Mačkovšek. 3-3 Toskić. Dolenc, odličan sada Toskić u odbrani. Još 6 minuta do kraja ove utakmice. Ulazi ponovo Zvižej na poziciju pivota. Ulazi Marguč na drugu poziciju pivota. Srećom ga nije video Bezjak. Šutira Bezjak. Ali lopta za Zvižeja. Novi napad preko Bezjaka. Dolenc. Samo ne to, to je isključenje. I evo ga. I evo Šešum ide na klupu 2 minuta. Tačno sam znao da će Islanđani pokazati 2 minuta. Jednostavno ne sme se tako vući protivnik za dres. Evo pogledajte. Trebao je da pusti Šešum. Vidite. Trebao je da pusti Dolenca. Nije bila nikakva situacija opasna po naš gol. Čuju se i naši navijači. Mačkovšek, Zvižej, Mačkovšek, Bezjak, Dolenc, Mačkovšek se diže i naravno kao i stopa. Šteta za ovo isključenje Šešuma. 25. minut, 30-28. Slovencima odgovara i nerešeno da bi bili prvi u grupi. Igraju naravno flastera na Mitroviću, Slovencija. Vratio se Momir Ilić u igru. Prodanović, Vujin. Ilić je odmoran. Neverovatno stativa. Šteta, mogao je ovo da bude novi gol. Ovo su bili koraci, nisu to videle sudije i naravno pogodak za Slovence. I još je naleteo na Stanića. Bezjak, 30-29. Pogledajte još jednom. Gol prednosti za našu reprezentaciju. Moglo je da bude 3, da je Ilić pogodio. Pogodak Bezjaka. Drugi na ovoj utakmici. Ostaje Stanić na našem golu. 5 odbrana. Pogledajte kako Stanić bodri svoje saigrače. Još 50 sekundi ćemo imati igrača manje, ali treba pokušati do gola. Stanković je ponovo u igri. Ilić, evo Stanković zna da bude vrlo opasan u ovakvim situacijama kada napadamo sa igračem manje. Prodanović, Stanković, Ilić, vuče ga Zvižej. Dobro, naši troše vreme. Mitrović. Pokazuju Islanđani Mitroviću da se podigne, zaustavljeno je vreme, još 16 sekundi, treba sada pokušati sa šutem iz bilo koje pozicije. Bolje to nego da nam Islanđani uzmu loptu zbog neaktivnog napada. Stanković, podignuta ruka sudija, a Stanković je krenuo pa stao i naravno naša lopta je izgubljena. Trebalo je šutirati. Prilika za Slovence da dođu do izjednačenja. Ima još 5 sekundi igrača više. Ide Dolenc, Bezjak i evo izjednačenja. 3-0 za nepunih 60 sekundi. 30-30. Šteta. Ono isključenje Šešuma je znatno pomoglo Slovencima da dođu do ovog izjednačenja. Do tada su delovali poprilično haotično u napadu. Mitrović, Šešum, prolazi Šešum, pa još jednom odbrana iz golmanskog prostora. Marguč je sada sprečio Šešuma da postigne gol. Vujin, Šešum, brani Prošt i lopta stiže do Slovenaca. Prilika da dođe do vodstva. 4-0 su napravili neverovatnu seriju. Zvižej 31-30. Zaista veliki pad u igri naše reprezentacije. A samo još 2 minuta i 30 sekundi do kraja. Zvižej je postigao 7. gol.
31:30. Žuti karton za Vukovića. Sada je gol naravno neophodan u ovom napadu. Vujin igra 5-1 Slovenci u odbrani, Šešum. I nema gola. Vujin je šutirao iz nemoguće situacije, a Prošt je odbranio. Požurio je Vujin. To je bio dobar šut, ali Prošt je odbranio i sada da vidimo napad reprezentacije Slovenije koji može mnogo toga da odluči. Mačkovšek. Podsjećam, vodili smo 30-27. Dolenc, Mačkovšek, Marković. 32-30. 2 minuta do kraja. Potrebna je serija od 3:0 da bi se došlo do pobede. Teško, ali ne i nemoguće. Šešum. Stanić brži od Slovenaca. Sada treba iskoristiti igrača više dok se jedan Slovenac ne vrati. Nikčević je ponovo u igri, ali sporo to ide. Minuti 30 do kraja. Šešum. Deveterac. Timeout traži Vuković, minut i 23 sekunde do kraja. 5:0 su napravili Slovenci za 2 minuta i naše ubedljivo vodstvo 30-27 pretvorili u svoje vodstvo 32-30, ali treba pokušati. Trebaju nam 3 gola, to sada zaista deluje vrlo teško izvodljivo, ali treba pokušati. Hvataš srednjeg, a ti u flasteru ovome i probamo da budemo agresivni, ne damo da nam bilo peluče. Znači, dva flastera, Rajko u flasteru, a ti pokušaj nešto osjećaš. Ajde! Dok nismo! Srbija! Ajde! Pokušat će naši brzim golom da dođu do kakve takve šanse, ali zaista velika prednost reprezentacije Slovenije kojoj odgovara i nerešen ishod. Vujin pokušava da se namesti. Vujin, nema gola i sada je sve gotovo. Prošt je odbranio i ovaj šut i naša reprezentacija će u osmini finala igrati sa selekcijom Španije. Slavlje u dvorani Princ Filip među navijačima reprezentacije Slovenije. Imali smo veliku priliku, 3 gola prednosti. Evo sada imamo Vučković, međutim i ta akcija nije uspela. 30-27, onda je usledilo to isključenje i Slovenci su uspeli da naprave 5:0 u nastavku i praktično od izgubljene utakmice dođu eto do 5. uzastopne pobjede koja ih ostavlja na prvoj poziciji u grupi. Sada još Denić tražio i timeout, 30 sekundi do kraja. Imali su naši izuzetno dobrih perioda igre u drugom poluvremenu kada su od -3 uspeli da dođu do +3, međutim očigledno ponovo pad kao i protiv Poljaka u poslednjih 6-7 minuta. Uslovio je ovaj rezultat. Jednostavno naši ne mogu da dovrše utakmicu do 60. minuta u istom ritmu i protiv Poljaka smo imali veliku prednost i na kraju je ispustili. Evo i sada vrlo slična priča. Ostaje naravno ta utakmica u osmini finala, ništa nije izgubljeno. Naša reprezentacija naravno nije eliminisana sa svetskog prvenstva, ali teško je očekivati da domaćin reprezentacija Španije završi takmičenje u osmini finala. Međutim, treba igrati do kraja, treba pokušati pobediti i domaćina svetskog prvenstva. Znam da to sada deluje onako poprilično optimistično, ali šta je tu je. Drugi uzastopni poraz naše reprezentacije to praktično doneo takvog protivnika. Dolenc postiže 33. pogodak za selekciju Slovenije. Ostaje još 15 sekundi. Slovenija će dakle biti
prva u grupi, Poljska druga, naša reprezentacija treća. Toskić postiže gol za konačnih 33-31 za selekciju Slovenije, koja dolazi do trijumfa na ovoj utakmici. Dakle, u ponedeljak naša reprezentacija će igrati u osmini finala protiv selekcije Španije, koja je danas izgubila od Hrvatske 27-25. Slovenija će za protivnika imati ili Egipat ili Alžir, ili u slučaju pobjede Alžira protiv Mađarske, onda će protivnik biti selekcija Mađarske. Ostali parovi: Nemačka, Makedonija, Francuska, Island, Danska, Tunis, Rusija, Brazil. Eto, poštovani gledalci, videli ste jednu zaista zanimljivu utakmicu. Bili smo ponovo na domak pobjede, vodili sa 30-27, međutim u posljednjih 7 minuta Slovenci su postigli 6 pogodaka, naši rukometaši samo 1 i doživjeli drugi poraz na ovom svetskom šampionatu. U našoj reprezentaciji, što se strelaca tiče, najefikasniji bio Vujin sa 7 golova, a ni Darko Stanić nije uspeo svojim sjajnim odbranama da napravi konačan preokret. Zorman kao najbolji igrač ove utakmice, mislim da nije zaslužio, ali to je sada najmanje bitno. Dakle, poštovani gledalci, u ponedeljak nova utakmica naše reprezentacije u osmini finala protiv selekcije Španije, koja je osvojila drugo mesto u grupi D u Madridu.